uyu ni umukino utegerejwe kuri iki cyumweru tariki ya 12 Mutarama 2025, aho ekipe ya Arsenal FC izakira Manchester United mu irushanwa ry'igikombe cya FA Cup mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni umukino Arsenal izakirira iwayo Emirates Stadium yakiramo Manchester United. Ni umukino ukomeye hagati y'amakipe yombi, dore ko aya makipe yombi mu mikino ishize atigeze yitwara neza, aho Manchester United yanganyije na Liverpool ibitego 2-2, naho Arsenal mu mukino uheruka w'iri rushanwa ya FA Cup itsinzwe na Newcastle United ibitego 2-0, naho mu mikino ibiri yari yayibanjirije Arsenal yatsinze Brentford ibitego 3-1, inganya na Brighton igitego 1-1. Ni mu gihe ku rundi ruhande Manchester United mu mikino ibiri yari yayibanjirije nayo yatsinzwe na Wolves ibitego 2-0, itsindwa na Newcastle ibitego 2-0. Umukino uheruka inganya na Liverpool ibitego 2-2, akaba ari umukino uteganyijwe ku isaha y'isa 11 zuzuye neza z'i Kigali mu Rwanda. Buretse kugenda gatoya, iyi ni BT Sport, aho uzajya ukura amakuru ya siporo akakugeraho ku buryo bwuzuye. Niba ushaka amakuru ya siporo, ubusesenguzi bw'abakinnyi bose, abatoza, amakipe, Arsenal nk'abakinnyi Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, Kylian Mbappe, abakinnyi nk'abo ngabo nka Saka, abana bakizamuka, ndagusaba gukora subscribe kuri BT Sport, ubundi ujya ubona update za buri munsi za sport. Subscribe, share, comment, icyo kintu ntukibagirwe. Tubane kuri channel BT Sport, tujye tuguha show za buri munsi. Hasta la vista.